Osmi ka nayawaan nimo Mr. Tumagay na unsa maglupadan. Yawa ka? Naglakaw nagkudak siya karon. Dili pre, Maclash of Clans ni Douglas Tumagay. Tralalero tralala, upuan by Bea Benedicto. Udin din dun madin din dun. Wait lang, nakatutok. Unsay nakatutok, atto sa pulis. Wow, tanod, si Papa na pulis na pistingyawa na karon sa karon. Tarong kaayo tanod. Douglas pasaba na suko si Papa Raul de Leon. Uno ha. Hello dira pulis. Ay sige, og pulis dira Douglas na tanawag Disney Jr. Ayaw magalit tito. Ingon ayaw ko tawga og tito, di ba? Ay sorry tita. Wow, best friend ka Douglas na tanawag Disney Jr. Ingon kayawa an 800 pesos. Pre 2012 sa December 30, Rizal Day karon inyong uten na tindahan sa Tangob City.